Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbija vam predstavlja 10 stvari koje možete vidjeti samo u Rusiji. Verovatno ste već upućeni u to kako su Rusi ludi i zabavan narod i da su po nekim stvarima jako specifični, tako da pogledajte ovaj video do kraja. I na samom početku zamolit ću vas da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na kanal, pa hajde da počnemo. Selfie sa medvedom. Ako želite da napravite pravi ruski selfie, reći ću vam kako to da uradite. Za početak idite u regiju gdje ima dosta medveda. Prošetajte malo i nađite sebi medveda koji vama najviše odgovara. Pogledajte da bude što veći, zatim ga zagrlite, molite Boga da vas ne pojede i izvadite telefon kako bi uslikali selfie. Kada to uradite, pošaljite mi sliku i moći ćete da je vidite već u sljedećem klipu. Kupanje u ledenoj vodi. Ako ne podnosite hladnu vodu, ovo je za vas prava noćna mora. Možete li samo zamisliti kako je skinuti se go na temperaturi od -20 stepeni? Sada kada ste to zamislili, zamislite kako ulazite u vodu koja je još hladnija, kako bi se malo aktivirali i osvežili. Po mom mišljenju, ko ovo preživi više se nikada neće razboleti. Ekstremno pentranje. Svi znamo kako su Rusi poznati po raznim ludim stvarima koje rade. U neke od tih stvari uključujem i ekstremno pentranje. Iako razumem tu potrebu za adrenalinom, pored cool fotografija koje možete napraviti i nema mnogo poente, ali Rusi su Rusi, tako da je sve ovo normalno. Bungee sa napuštenih zgrada. Ako ste mislili da ekstremno pentranje, kupanje u ledenoj vodi i selfie sa medvedom opisuju pravog Rusa, onda verovatno niste vidjeli kako se neki od ruskih tinejdžera zabavljaju u svoje slobodno vreme. Jeste da ovo izgleda cool, ali ipak mislim da vrlo lako može doći do incidenta. Opsesija alkoholom. Da li ste znali da prema istraživanjima prosječan Rus na svaka 2 dana popije skoro celu flašu vodke i da nakon što se nacistička Nemačka predala Sovjetskom savezu 9. maja 1945. godine, Rusija toliko radovala i slavila da je cela nacija ostala bez vodke. Incidenti u saobraćaju. Verovatno ste primetili kako je internet preplavljen incidentima u ruskom saobraćaju. Nema tu šta mnogo da se kaže, tako da pogledajte par videoklipova. Hram Vasilija Blaženog ili jednostavno Sveti Vasilij je prekrasna crkva u Moskvi. Veoma je karakteristična po svom izgledu i jedna je od najpoznatijih crkvi širom sveta. Izgradnju ove crkve naručio Ivan IV, poznatiji kao Ivan Grozni, i bila je izgrađena između 1555. godine i 1561. godine kao sećanje na osvajanje Kazanskog kanata. Moskovski metro, podzemna železnica sa najvećim brojem prevezenih putnika na svetu. Poznata je po veoma ukrašenim stanicama urađenim u bogatom socrealističkom stilu. Također su 25. decembra 2014. godine postigli dnevni rekord od 10 miliona prevezenih putnika u jednom danu. Crveni trg. Verovatno ste već čuli za Crveni trg. Ovo je najpoznatiji moskovski gradski trg i jedna od najzanimljivijih atrakcija turistima širom sveta. Bilo gde da stanete kako bi kupili razglednicu ili magnet u Moskvi, u 80% slučajeva vidjet ćete samo Crveni trg. Spomenik Lajke. Lajka je bila prva od sovjetskih pasa poslatih u svemir. Prvi živi sisar poslat u zemljinu orbitu i prva orbitalna žrtva. Lajka, pas lutalica sa ulica Moskve, je izabrana da bude putnik sovjetskog svemirskog broda Sputnik 2, koji je lansiran u svemir 3. novembra 1957. godine. Ispod u komentarima mi napišite o kom gradu ili državi želite da napravim sljedeći video. Također, nemojte zaboraviti da pogledate još epizode iz serijala 10 stvari koje možete vidjeti samo u. Imate linkov u deskripciji. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, podelite ga sa vašim prijateljima i ako već niste, prijavite se na kanal. I do sljedećeg puta, sve najbolje!